kudukoryo twihariye tutari dusanzwe dukorerwa ahandi. Abana b'Abanyarwanda bakoreraga muri BK Arena. Iri myiyereko itangaje kandi ishimishije. Byari ibirori bitangaje byo gutangiza isiganwa mpuzamahanga ry'amagare UCI World Championship. Iri siganwa ry'amagare ku isi ni ubwa mbere ribereye muri Afurika, ariko nanone ni ubwa mbere ribereye mu Rwanda. Kuba ribereye muri Afurika bwa mbere rinatangiriye mu Rwanda. Visit Rwanda yubahwe. Nyuma y'imyaka 125 isiganwa ritangiye ndetse rikorerwa i Burayi, biyemeje kwagurira imbibi no muri Afurika, ariko by'umwihariko bigatangirira mu Rwanda i Kigali ku mugaragaro muri BK Arena. Perezida wa UCI David Leparcier, Minisitiri w'imikino Neri Mukazayire ndetse umuyobozi uhagarariye Ferwacy Samson Ndayishimiye, aba bombi nibo batangije iri siganwa ry'amagare UCI. Nagusabaga niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe ndetse ufungure inzogera. Ibyo bigufasha kuzajya ubona amakuru buri munsi ndetse n'ibiganiro dushiraho hano kuri Dore Media. Jye wumva amazina ni Ismael niyo gusengwa, Shirima kanaryo ni iryanjye. Ubundi UCI mu magambo arambuye ni Union Cycliste Internationale, aho ni ururimi rw'igifaransa. Mu cyongereza ni International Cyclist Union. Nkuko nabibabwiye kare, iri rushanwa ryatangiye mu myaka 125 ishize. Mu busanzwe UCI niryo shyirahamwe mpuzamahanga rigenzura, rigategura kandi rigateza imbere umukino wo gusiganwa ku magare ku isi hose. Aha rihuriza hamwe n'andi mashyirahamwe yose yo mu bindi bihugu, kandi ni naryo ritegura amarushanwa akomeye cyane y'amagare nka Tour de France, UCI Road World Championship, UCI Mountain Bike World Cup ndetse n'andi marushanwa mpuzamahanga harimo na Tour du Rwanda. Ku itariki 21 Nzeri uyu mwaka nibwo muri BK Arena habereye ibirori byo gufungura ku mugaragaro cyangwa se gutangiza iri rushanwa. Ku ikubitiro, faze ya mbere y'irushanwa yari iyo gusiganwa wenyine ariko usiganwa n'igihe. Batangiriye ku bagore, ari nabyo bita Women's Elite Individual Time Trial. Ahangaha baragusifurira ukagenda ku igare ibirometero byagenwe, ukabigenda ku muvuduko ushoboka wose ariko uri gusiganwa n'igihe. Noneho bakaza kureba igihe wakoresheje n'ibindi bihe bagenzi bawe bakoresheje, bakamenya uwatsinze. Uwakoresheje igihe gito niwe uba watsinze. Ku itariki 22 nibwo haraba gusiganwa kweruye igare ku igare. Ahangaha barakoresha imihanda harimo BK Arena Kimironko, Rwahama Chezirando, Prince House Sonatibe, Gahanga ku isoko, kugaruka Sonatibe, Rwandex, Kanogo, Medhill, Women Foundation Ministries, ariho kwa Minyone, ku Muvunyi ndetse na Kesisi. Muratumiwe rero tukaza kwirebera ndetse no gufana amagare yirukanka ku muvuduko urenze wa kilometero 100. Ndagushimiye wowe umaze gukora subscribe. Nawe utarayikora urasabwa kuyikora. Iyi ni Dore Media.